Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku Sajman Kumel mengkam suwi-suwi sinyu siakan Basilan TV. Nampak program dalam lahat Basilan ta imbita kami yang sini. Ini program silahat municipal Malusu. Projek tabang ini namban MP Alim Faiz S Alauddin tekilala wete si Alin ni zaman lay ini Ustad Khamsa. Nambuat ini namban member of parliament Bangsamoro government. So alhamdulillah ko ito sa wete nambuamban staff MP Faiz Alauddin tekilala ite siin Katuan Khamsa. O ito te si mga gurung-gurung sa miyaan kahapan to si mi rakyat Malusu miyaan mula-mula ni may kaguruhan. So tilaw te ko miyaan bangina ni pain yene tabi sararen si tengit project pagurung din bang ni apikinamba atau bang miyaan imban pagwaan me project ini. So alhamdulillah magsukol tuan si pag-invite mo si kami. Intatabangan ini natin amban Office Chief Minister Haji Murad Ibrahim Al-Hajj. Yene nakura hatinan sinbang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ubus hatinen in project ini inalena ne depende amban project tabang. Bang tahati wete niya pen arm herf. Yene amban former regional governor Muji Bataman Armhelp. Itu girantian ada Armhelp ini inalena nene pain ne project tabang. So in project tabang ini yene mag-implement sin kemon project infrastructures yene matulay. So itu hatinen sabab sin pandemic hatinen sin problemata ini siya mag-focus hatinen si assistant ko ene me painte me buas. So alhamdulillah de menajay ini minted de mintello ni hatinen in project tabangan makurung pito tatabangan buas si Basilan dumen haja si Malusu si Kemon. So si kuito ni niya hatinen telungi buruk 200 patek ka si Basilan. Ubos hatinen pinabowe di hatinen si True hatinen pitu MP si Basilan. Kemon MP sawe Kemon MP mian. So alhamdulillah inaman MP te kalasahan ko ni hatinen Honorable Alim Faiz S Alauddin hatinen iene tatabangan naman niya 500 karut mian hatinen pain na dedicate ini atau pangurung te ini hatinen si hatinen may kaguruan dem Basilan. So alhamdulillah dem kaguruan dem Basilan hatinen mag-eddo kami hatinen except Lamitan City, Lamitan City awe mian tapit duengi hatinen guru dem Basilan lamun hatinen Isabela Mubarakat hatinen di ilaw magurung si hatinen in tabangan mian. So si Kemon hatinen guru basta lista ru basta ni adu propay asa nakalamod la si lista na mian insyaallah maka ano si awe jumaatin hamis si manamian hatinen la kami sumisip ubus mian supposed to be Sabtu mian si tapon rasa sa post per kami PKK baliwa kami tapili. So at sini mian alhamdulillah to success kita si Malusu. So alhamdulillah. So 100 hatin atau 96 hatinen guru si Malusu hatinen makahampit atau akan makarisi hatinen yang bos resesi iyan berarti lagi apa. So syukur so alhamdulillah miya alang paymante diki-diki iru miya tatabangan ini baganta pe tanda nen dumine dakarot dambua ahe. Sumagwa nen bang paymante yene isi pagurung lay yene mahapin pagibisan kulang-kulang sambatte ko ni sambat no mali jalen miya takale kurap miya pinenon yene bisan kulang-kulang basta sumampai. Pente miyan yebe miaan sanyang pengatianin pente kaurung kita si me kapungkuran te mula-mula ni me kaguruhan pente sa pwede sinambat ngulay dumen ini minte de pagurunginin insyaallah taala agad-agad te bina pe si pasong maslabi hadjeruk kape ang banin ini insyaallah. So magsuko si Katuan Alim MP Faiz Alauddin nambu amban samiaan member of parliament dalam lahat Basilan
Salam ko si kamang takalinom niya an balita tainin murah-murahan kape may activity baya sa miyan cooperte atau kan record de supaya tahati we mahadja de bahal dem lahat basilanin we miyan niya hati nakura terem lahat basilan magtabang dalam ini si merakyat nih pas bilai si miyan nambuan bani staff si Katuan Paid so pituhin si Sakib Abdalul and then so magsukol si Kau miyaan murah-murahan bang pa ini apa mi activities di miyaan tapag kaswa kita balik ya insyaallah dok dada je kam jumong urungan mi kahapan si mi kapung tinihan tadi lahat pasiran demikian yung pinagsumbaya ini nuk mi allowance kaguruhan amban yene municipal Malusuhin allowance ini magpandingin yene mismo LGU Maluso pwede pagmiolan we honorable Hani Eibud. Demikian si Municipal Muhammad Ajul Duisa pag miolan we Ibrahim Baliaho magurung-urung wisab si mirakyat de si bida-bida barangay yene me buas demikian nen tinabangan inin we Provincial Government of Basilan pwede gobernador te dalam lahat Basilan Honorable Jim Saliman Hatama. Demikian din lahat malusok pa ito niya may amban rakyat de magpaniya pa ito yan research history pasalan maluso bang imban ted asal-asal ineddo yan en malusuhin do bang ine ne pain kahala ni maluso zaman lay bang sini ne pa may bakas na pura na yan bang sini ne pain asal-asal ni may maglalahat dalam lahat malusuhin. Ubus pentan sini miyaan pinabuwa we de sa miya ni ta research din pasalan ni lahat malusuhin mismo si office yan Town Hall Maluso. In point of view na ulit ko amin, bukong kita kumawa din na enemy standpoint, kawag tamin ng hindi ka, kasi kita na mo lang na maluso, which means lang na mangin lang na tao maluso. Mal, atin dito na ng root word mal, atin mangin, malo, from the Spanish word malo. So, we try to change that into positive. Ingkang lang, bang kausurong na palaw sa pamayway mo, mayroon na hinang mo mag-defense sa sarili mo. Bang kaupunuon na mo, kung na lungkot na mo namin mga hinangkay mo, mayroon na hinang mo mag-defense mula mo. So, in nag-hinang, nag-write, sinuwanan ko, I think, Engineer Joey Patrimonio, aming ilang ka-MPDC, siya yung nagbuhan namin si DPL, sin time ng konsyal pa. Ang natin na research niya, which is kiyawa na yung standpoint sinaming enemy. Bukod lang tanimawa sa rin ang mga denakato. Dahil namin lang kami pangaming kaurendi at tawagan namin nakaingat denakato. So, yung impact niya, negative negative yung iwa niya mga reader, iba't sinaming mga visitor ta. So, ang natin kagaya na ma-change, habiyaw, ang in-impact yan to. Ma-change na mo. Actually, duway kaya na mo ang yan to, ma-change in ngansing malusulong ta into positive side. Iban sinawin political, o masika kulang kita na mo, kaya na mo kakala. Ang mga political side. So, ang yan to yung maksud na mo, diyaw, Honorable Vice Mayor, Honorable Sangguniang Bayan Member. Mayari kami with evidences, iban sinawin research. Iban lang kami mga descendants, yari dihaw, makapresentado. So, ate ko di ako makapahaba. Mabaya ko sila ini. Ate na kamo mismo yung makarunong. Among ibang punong yung mga hiwal, lang sa iwan sinamong punong mga listaran nila. So, that kamo mismo yung makajudge sinamong yung kahala.
Tinakali si usa pa hapo Vice Mayor malusuhin ko ni Almasur Yasin. Yene may aka-aka atawakan may suwi-suwi. May yene mag-research inin si tenged takaswa de history pasalan ni malusuhin. So bida-bida sa miyaan kasaosa manamal tapagwa we de may story pasalan malusu. Namwa mametanganangan kuwang pain kemo yene municipal dalam lahat basilanin magpaniya sa inin supaya tahati we te bang imban purna atendok bang ini me purnaan we kita ininan yakan atau kan ati putipu atau kan atuburan neke supaya tahati me kaanakan te dambulihin atau kan dambulian mencitehin bang ini sui-sui dalam lahat basilanin atau kan asal-asalnya. Pas billahi magsugod sa pangambis alawinin. Pabalik ko si Kam Salamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.